ngani yakwethu wena uphethe mina ngiphethe wena and mina ngizokutshela iqiniso ngempilo lalela abantu namhlanje sekukancane ukuthi bakubuze ukuthi kuhamba kanjani empilweni ngoba befuna ukukulekelela if kukhona la oshoda khona but sebekubuza ukuthi kuhamba kanjani empilweni ukuze bezokwazi ukuthi bakuhlele kahle noma bafafaze usizi lakho kwabanye abantu. So be very careful ukuthi uthini umuntu ngasiphi isikhathi futhi ubani usuke ukhuluma naye. Okungenani batshela ukuthi khamba kahle konke but ungayiki ukuzama ngawo wonke amandla ukuthi konke kuhambe kahle sizwana. Ngithi